Something's not right. So many years. Holoakurnost je videoigra inspirisana slovenskom mitologijom. To je avanturistička narativna igra gde vi igrate kao mlada žena koja je na putu do podzemnog sveta da spasi svoju sestru od zla, a na tom putu je dešavaju razne stvorenja iz mitologije kao što je drekavac Morana sa kojim ona mora da se izbori kako bi došla do svog cilja. Ona na tom putu nije sama, pored toga pomaže Alkonost, koji je u nazivu same igre, i jedan tajanstveni vojnik čiji će se identitete otkrije kasnije u toku igre. Može puno se nauči o srpskoj kulturi, o pop kulturi Srbije. Mi smo generalno dosta uzimali inspiracije iz naših domaćih filmova kao što je Leptirica, koji su našu tradicionalnu muziku, pored toga što imamo našu muziku, koji su muziku iz drugih krajeva gde isto žive Sloveni. Tako smo gledali da obuhvatimo sve moguće Slovene, ali najveći fokus je bio našoj istoriji, našoj srpskoj mitologiji, likovima koji su kod nas, prvo je počeo kod nas da se priča, kao što su drekavac, vampir i slično. Igrači tokom igre mogu puno toga da saznaju, ako budu gledali da dodatno istražuju kroz sam svet igre. Mi trenutno u igri imamo jako puno nivoa, svaki nivo je specifičan po svom dizajnu, umetničkom stilu i opšte samom načinu igranja, tako da oni tokom istraživanja nivoa mogu da nađu takozvane predmete koji nisu bitni da bi se igra prešla, ali mogu puno da saznaju o našoj kulturi, o slavi, o vampirima, o različitim temama koje su vezane za opšte našu tradiciju, kulturu i mitologiju. Mi smo isto tako iskoristili jedan povod, a to je slovenska mitologija, da mi ispričamo jednu lepu i zanimljivu priču sa te neke horor perspektive iz različitih uglova na različite načine.